Kay kabalajya yung Supreme Leader lani nong sensyar don bor patamay jong ka Iran. Kublay si mana epic subscribers baru kiba juso terapat page video sa kena channel Storyteller London. Donald Trump uang bangila job ya ke Iran wad langim 4 job lut 6%. Ngila kerwit ya ki jakabu tiar tema. Jakabu misail, jakabu drone. Kat nang mikis ngi ka Iran kala nang telat. Kajing kerwit misail, kajing kerwit drone kala nang duna. Om long shu kum hakitu gisngi badang sedang. Kadau baro kadai namar bakala duna ya kitiar tema. Nalor baka Iran kamdon da kiwi pat kitir thma laitang na ki misail bat ki drone. Kentup ya ki karkhana ki jaka stok jakabu ngila depen prapum. Kentup ru ya ki mesin siat misail. Lani kita ki misail projector. Donald Trump la penrap ru de kabaong ba kamtam maka chipo bat kadway trik. Kajeng kerwit misail bat drone jong ka Iran kaladuna ba. Agas putrik ka Iran ka kerwit tang kendai teliki misail bat lai pusan teliki drone. Haka katway terik la nang hier satang pra misail bat lai pulai ki drone. Kad ba syuai ya kata kadai bat spasyaneng man kesngi. Kajeng kerwit jong ka Iran. Mendagasngi kadai kasngi letma ka bakat ar jong Korea Amerika Israel Persia ya ka Iran kumta ka Amerika leng baus keti lapen bena ya kani gasngi kum kata gasngi the most intense day of the attack. Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. Kabamut kasngi jong kajing sengit tenge. Lani ledakran hakania dukan syangi la benong. Kadai kasngi bom patar. Kan pendon kam kambun ki target ban ya kabalalong gini kisngi. Kapendon kam kambun ki jetma. Bat kiway ban penlong ya kani kesngi kum kesngi kepahetam. Jong kejing sengit. Ladangi pai pat syakwe kaliang Maria jet pemai ka Iran dawai pat unong yalam. Ka Rusia kalapeni bat penpau ya kejing support ya ka Iran. Teli telan ngin yarap ya pi lada. Hidon kam jing yarap nengi. Donald Trump mumkuak bakan ikat makan he lani kan yalam syakat maba. Kumta Mario iya kani plaj usai ka phone. Badai lani phone yo Putin. Halo badeng Putin. O Putin ru halo bahe Trump. O Putin nula ong yo Donald Trump nukum nuru ladai ban penkut no shisndon. Ya katma ha Iran. Ubahe Trump wong badeng Putin. Katma Ukraine kala saus nem menda. Daki lakngut ki beriu ki layap. Daki million ngut ki nong Ukraine kila kalalong ki ba klem sem. Kajeng ya kendu jong abad jong pi halor katma Ukraine. Sengau kumba katma kan sakudno. Henry M hadu mentah. Ihir tma ya ke Ukraine ban kini. Ngaklem yer tma ban kini ya ke Iran. Henry ban penyolai lo ya ki million kinong Iran kibala syanyon. Haga jengsen syar don bor. Klem laj angsyu Putin. Kadu katwai wong yu Donald Trump. Bahe Trump. Tolala mepi. Tang basyu ailat yang bangan long. Uksiang nong penyesuk. Ya katma jong pi. Ngampat ong yai tang ba. Abapli kinong Ukraine. Keren emosional Donald Trump. Kadu kadwai Donald Trump wong shen ngan sapen kutno ya katma Ukraine. Da ka jingjob. Da ka bangin kerwit no kamtang na dulasay. Tongin ya pai biang syairan rengkat kawe ka jingkeli ka bahe. Syai umajtaba kamane. Nado balatung yu kum supreme leader. Lani unong sensyar don bor batmai.
Ompat syam layo idur yu. Ompat syam layo sengausur yu. Ompat syam lakran ya kisipai. Ompat syam lakran ya kipajba. Ompat syam lakran sepangkatma. Lengongan kepertai bat kinong Iran. Ka Israel kalabom. Batu Ayatollah Ali Khamenei unong sensar donbor jong ke Iran. Ulayap. Hadin ke jeng yap jong Ayatollah Ali Khamenei ki jetma jong ke Israel kila bomlut ya barok ki yang kisem jong Khamenei ya ki office traykam ya ki tonel ya ka bau ju penenkam ya ki bonkers ya ka bau juri ya ki yang lani ki building ki bau penenkam la hajan ne hajengai nang balada wan saway nong sensyar kinam Yoshu ban penenkam ya ki ju kita ki tonel ki bonkers bad ki yang kisam ki balashna kerpang Kairan State TV kaong yo Mujtaba Khamenei Janbas of Ramadan lada kelakasi ulam mensau hakakti kinong syun jong wala kumta udon haki jaka jing suma don ruki baong baulayap haki airstrike jong ke Israel Henry ke Iran ke kuaban buri ya kini don pat kibong bau Mujtaba Khamenei ulayap lang batu Ayatollah Ali Khamenei kupa Henry ka jingtung supreme leader yu kadai tang ya ka kerteng bun ba ki jing ya batai bat ki jing ya antat Henry ya ka jing syahadu mentam patlap tang ba omlele ngin salap ladangin pai syakoi ka liang pat Kairan kadon armamla kamamla support trom bad kamamla persyak trom Rapo persen na kinong Iran ki kuwa ya ka jing lai doi bad arpo persen ki kuwa ban bad hok ya ka an muslim kajing jit supreme leader batamai yo Mujtaba Khamenei kadai tang na kuwe kaliang kad ba kuwe kaliang pat ka persyak ya katai ki kuwa ya ka jing sensyar batamai hapo ka jing peniat jong ka Amerika ki paulak nong Iran ki bami ban protes hasurok ki dai ki ba persya ya ka jing sensyar dan bor dang mensyam tayo presiden jong ka Iran ula ong bangila babe bad ngipan map na kiri Arab baro ya ka jing bom jongi ki Henry nadu lasai nginom tresyu ban bom light setang ladapin bom yangi ngin jubab kelah Henry nadu katai ka sengi bokran hadu menta ka jing bom kadang yai peteng kani ka peni bad ka pen pausai imat wat ki parahe jong ka Iran Kim Don ka jing yasutu jumut tang ba kini ke baro kin sapau anda ladai kapor ba umla syu ban buri ya kajing pau. Te perlok lada pirang kuai syu ban yoso syapang katama Iran sa comments. Next, lada pistunat ke channel jonga saya tu lam ki perlok jongpi. Lada pim pistunat saya tu inga story telah London.